Pozdrav svima i dobrodošli. Danas ćemo zajedno otkriti jednu od najmoćnijih tajni koja je skrivena u samo 7 redaka teksta. Riječ je o Psalmu 23, koji je možda najpoznatiji psalam u cijeloj Bibliji. Milijuni ljudi širom svijeta znaju ga napamet, recitiraju ga u crkvama, čitaju ga u najtežim trenucima svojeg života. Ali danas ću vam otkriti nešto što većina ljudi ne zna. Postoji jedna tajna u ovom psalmu koja može potpuno promijeniti način kako gledate na svoj život, vaše probleme, vaše strahove, pa čak i vašu budućnost. Prije nego što počnemo, postavljam vam jednostavno pitanje. Koliko god puta ste čuli riječi Gospodin je pastir moj, jeste li ikada zastali i duboko razmislili što to zapravo znači? Jeste li se ikada zapitali zašto je David, jedan od najmoćnijih kraljeva u povijesti, sebe praktički nazvao ovcom? I zašto je ta slika pastira i ovce tako moćna da je preživjela 1000 godina? Danas ćemo zajedno proći kroz retke ovog psalma, ali nećemo ga čitati kao poeziju ili kao lijepe riječi utjehe. Čitat ćemo ga kao praktični priručnik za život, kao mapu koja nas može voditi kroz sve životne oluje, jer upravo to je i bila namjera kada je David pisao ovaj psalam. Prije nego što krenemo, molio bih vas da se pretplatite na kanal kako ne bi propustili vjersku mudrost koju za vas pripremamo. Za početak ćemo pročitati nekoliko stihova psalma, a nakon toga ćemo ih zajedno analizirati. Jahve je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Sad kad smo pročitali nekoliko stihova, pogledajmo što nam oni poručuju. Jahve je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Odmah u prvoj rečenici krije se prva tajna. David ne kaže Bog je poput pastira ili Bog je kao pastir. On kaže Jahve je pastir moj. Ova razlika je ključna, jer ona govori o intimnosti odnosa, a ne o usporedbi. Da biste razumjeli snagu ove rečenice, morate se vratiti u Davidovo vrijeme i razumjeti što je značilo biti pastir. Pastiri nisu bili romantične figure kako ih danas često prikazujemo. Oni su bili najodgovorniji ljudi u svojoj zajednici. Pastir je poznavao svaku svoju ovcu po imenu. Znao je koje ovce su sklone lutanju, koje su slabe, koje su jake, koje trebaju posebnu brigu. Poznavao je svaku bol na njihovom tijelu, svaki ožiljak, svaku naviku. Pastir je spavao sa svojim stadom. Kada bi napao vuk ili druga divlja zvijer, pastir je bio spreman dati svoj život za ovce. To nije bila samo njegova profesija, to je bio njegov identitet. Ovce su bile njegova odgovornost, njegova briga, njegov razlog postojanja. Kada psalmist kaže Gospod je moj pastir, on govori o tome da ga Bog poznaje intimno, osobno, dubinski. Bog nije neki daleki vladar koji upravlja svemirom iz daljine. Bog je pastir koji poznaje sve vaše strahove, sve vaše nade, sve vaše slabe točke, sve vaše snage. I onda dolazi drugi dio rečenice. Ni u čem ja ne oskudijevam. Ovo ne znači da ćete imati sve što poželite. Ne znači da ćete biti bogati, da nećete imati problema, da će vam život biti lagan. Ne,
To znači nešto puno dublje. To znači da ćete imati sve što trebate za ispunjavanje vaše životne svrhe. Sve što vam je potrebno da postanete ono što ste stvoreni da budete. Ovce nikad ne brinu o tome gdje će pronaći hranu. One se jednostavno slijede pastira. Pastir je taj koji brine o svemu. I upravo tu leži prva praktična lekcija. Prestanite nositi teret odgovornosti koja nije vaša. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tiha ne vodi. Druga tajna krije se u ovoj slici mira i odmora. U Palestini Davidovog vremena zeleni pašnjaci nisu bili nešto što se moglo pronaći na svakom koraku. Bila je to suha, kamenita zemlja. Zeleni pašnjaci bili su rijetki i dragocjeni. Pastir je morao znati gdje se nalaze, morao je planirati rutu tako da ovce dođu do tih mjesta. Na vrutke tihane me vodi također imaju dublje značenje. Ovce se boje brzih rijeka i uzburkanih potoka. One piju samo iz mirnih, spokojnih voda. Pastir je znao gdje su takva mjesta. Što nam to govori o Božjem karakteru? Bog nas ne vodi u paniku, stres i konstantnu borbu. On nas vodi u mir. Bog želi da imamo vremena za odmor, za obnovu, za razmišljanje. U današnjem svijetu mi često mislimo da moramo biti stalno aktivni. Društvo nam govori da ako ne radimo stalno, nismo produktivni. Psalam nam govori nešto potpuno suprotno. Odmor nije luksuz, odmor je potreba. Obnova nije gubljenje vremena, obnova je investicija u našu budućnost. David govori o duhovnoj obnovi. To nije samo fizički odmor. To je obnova koja seže duboko u naše biće, koja nas vraća na naše izvore, koja nas povezuje s onim što je stvarno važno u životu. Koliko često u svom danu napravite pauzu za obnovu duše? Koliko često zaustavite sav galop svakodnevnice i jednostavno dišete? Koliko često tražite svoje zelene pašnjake i mirne vode? Stazama pravim, on me upravlja radi imena svojega. Treća tajna govori o Božjem vođenju. David kaže da ga Bog vodi stazama pravim. Ovo nisu nasumični putovi. Ovo nisu staze koje nikuda ne vode. Ovo su staze koje imaju svrhu, smjer, destinaciju. Radi imena svojega, ova fraza je ključna. Bog ne vodi naše živote jer mora, već jer je to pitanje njegovog identiteta. Kada mi uspijemo, njegovo ime se proslavlja. Kada mi dostignemo svoju svrhu, to govori o njegovoj vjernosti. Zamislite to ovako. Bog ulaže svoj ugled u vaš uspjeh. Vaš život nije eksperiment, nije pokušaj na sreću. Vaš život je Božji projekt u kojem On želi pokazati svoju dobrotu, svoju moć, svoju ljubav. Ali kako prepoznati Božje vođenje? Kako znati da li idete pravim putom? David nam daje odgovor. Stazama pravim. Pravi put uvijek vodi prema dobru. Dobru za vas. Dobru za druge. Dobru za Božje kraljevstvo. Kada donosite velike odluke u životu, postavite si ova pitanja. Donosi li ova odluka mir u moje srce? Pomaže li drugim ljudima? Razvija li moj karakter? Odražava li vrijednosti u koje vjerujem? Ako je odgovor da, vjerojatno idete stazom pravednosti. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Ovdje dolazimo do srca psalma, do najmoćnije tajne. David ne kaže ako se dogodi nešto loše, već on prihvaća činjenicu da će teškoće doći. Dolina smrti nije hipotetska situacija, već stvarnost s kojom se svi moramo suočiti. Ali primijetite što David govori. Ne kaže, nadam se da neću proći dolinom smrti ili molim se da me Bog sačuva od problema. Ne, on kaže, pa da mi je i dolinom smrti proći, što znači kada prođem. Teškoće su dio života. Dolina smrti ne odnosi se samo na fizičku smrt. Ona predstavlja sve životne situacije koje nas čine bespomoćnima. Sve trenutke kada osjećamo da gubimo tlo pod nogama. To može biti gubitak posla koji ste volili. To može biti dijagnoza koja vam mijenja cijeli život. To može biti slomljeno srce nakon dugogodišnje veze. To može biti financijski krah. To može biti gubitak nekoga koga ste duboko voljeli. U tim trenucima, kada se čini da sve tone u tamu, David ima jednu poruku. Ne bojim se jer nisam sam. Ne bojim se jer imam pastira koji ne spava, koji ne odustaje, koji ne napušta. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Palica je za zaštitu. Pastir njome brani ovce od vukova i drugih predatora. Štap je za vođenje, njime pastir usmjerava ovce na pravi put. Kada prođete kroz svoju dolinu smrti, znajte da Bog ima i palicu i štap. On vas može obraniti od svega što vas želi uništiti, a također vas može usmjeriti prema izlasku iz te doline. Koliko je puta u vašem životu sve izgledalo bezizlazno, a onda ste nekako prošli kroz to? Koliko je puta mislili da se neće moći nositi s problemom, a onda ste otkrili snagu za koju niste znali da je imate? To nije bila slučajnost. To je bila palica i štap vašeg pastira. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Ova slika je fascinantna i iznenađujuća. Bog priprema trpezu, priprema gozbu, ali ne kada se svi problemi riješe, već nasuprot neprijateljima. Neprijatelji su još uvijek tu, problemi nisu nestali, borba se još vodi, a Bog postavlja stol i poziva nas na gozbu. Što to znači? Znači da Bog može blagosloviti usred borbe. Možete imati radost dok još rješavate probleme. Možete slaviti dok još prolazite kroz teškoće. Na oči dušmanima mojim također znači da vaša radost, vaš mir, vaš blagoslov postaju svjedočanstvo. Drugi ljudi vide kako se nosite s problemima i počnu se pitati: odakle im ta snaga? Kako mogu biti tako mirni usred te oluje? To je moć Božjeg blagoslova. On ne čeka da se sve riješi da bi vas blagoslovio. On vas blagoslavlja upravo u trenucima kada to najmanje očekujete. Koliko je puta u vašem životu, baš kada je sve izgledalo najgore, došlo je nešto što vas je iznenadilo? Neočekivana prilika, neočekivana pomoć, neočekivana radost. To nije slučajnost. To je Bog koji postavlja trpezu nasuprot vašim neprijateljima. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Pomazanje glavu uljem u biblijskim vremenima bilo je znak posebne časti i blagoslova. To se radilo kraljevima, prorocima, svećenicima, ljudima koji su imali posebnu ulogu u Božjem planu. Kada David kaže da ga Bog pomaže uljem, on govori da se osjeća počašćeno, da se osjeća posebno,
da se osjeća voljeno na način koji nadilazi svako razumijevanje. Čaša se moja preljeva. Čak ni to nije dovoljno da opiše Božju velikodušnost. David ne kaže, čaša mi je puna. To je slika Božje ljubavi prema nama. Ona ne samo da ispunjava naše potrebe, ona prekomjerno prelazi sve što možemo zamisliti ili zamoliti. Sada kada poznajemo mudrost i tajne ovog psalma, postavlja se pitanje, kako ih primijeniti u svakodnevnom životu? Jutrom, kada se probudite, umjesto da odmah posegnete za mobitelom i počnete čitati vijesti koje će vam pokvariti raspoloženje, recite sebi, Gospod je moj pastir. Podsjetite se da niste sami, da imate nekoga tko vas voli, poznaje i vodi. Tijekom dana, kada dođete u stresne situacije, sjetite se zelenih pašnjaka i mirnih voda. Pronađite svoje mjesta mira. To može biti kratka šetnja, nekoliko minuta tišine, kratka molitva. Kada trebate donijeti važne odluke, tražite staze pravednosti. Ne pitate se samo što ja želim, već što je ispravno, što pomaže drugima, što razvija moj karakter. Naučite slaviti usred teškoća. Tražite stvari za koje možete biti zahvalni čak i kada sve ostalo ide po zlu. I konačno, svaki dan prije spavanja zahvalite za dobrotu i milost koje su vas pratile tog dana. Braćo i sestre, Psalam 23 nije samo lijepa poezija. To nije samo tekst koji čitamo na sprovodu ili kada smo u nevolji. To je životna filozofija. To je način života. To je strategija za navigaciju kroz sve što život može da nam donese. Tajna psalma nije u tome da se svi naši problemi riješe preko noći. Tajna nije u tome da ćemo imati savršen život bez teškoća. Tajna je u tome da u svim okolnostima imamo pastira koji nas voli, poznaje, vodi i nikada nas neće napustiti. Vi niste samo broj u masi od 7 milijardi ljudi. Vi niste slučajnost. Vi niste greška. Vi ste poznati po imenu od strane pastira koji je spreman dati svoj život za vas. Vaš život ima smisao, ima svrhu, ima destinaciju. I bez obzira na to kroz što trenutno prolazite, bez obzira na to koliko vas je strah, bez obzira na to koliko se osjećate izgubljeno, vaš pastir je s vama. Idite iz ovog mjesta s uvjerenjem da ste voljeni, da ste vođeni, da ste blagoslovljeni. Idite s psalmom u srcu i na usnama. Ako ste došli do kraja ovog videa, napiši u komentarima Gospod je moj pastir. Time ćeš ne samo potvrditi da si stigao do kraja, nego i podijeliti vjeru i ohrabrenje s drugima.